dalam video ni kita akan tengok saya akan bantu untuk tutorial 1. Okay. So for first question, normally dia ada juga lah teori. So untuk teori memang kalau termochemistry ni memang kamu kena betul-betul ingat the difference between exothermic and endothermic. Okay, exothermic and endothermic. So lebih senang lah kalau kamu buat dalam bentuk graf ni, table ni ya. Okay, buat dalam bentuk table. So senaraikan exothermic and endothermic. Any main point about exothermic and endothermic boleh letak je ya, insyaAllah. Tak ada salahnya. Okay. Dan satu lagi tentang diagram ni. Diagram ni mesti kamu boleh identify which one is for exo, which one is for endo. Okay. Exo reactant lebih banyak energy compare to product sebab dia dah releasekan dia punya energy. So endo sebaliknya ya. Normally things yang ada pair ni kamu jangan hafal dua-dua, kamu ingat salah satu je. So salah satu lagi tu di complement. Okay. We look at the second question ya. Second question ask us to identify the process either endo or exo. Okay, ada exo or endo, and describe briefly. Explain briefly. So first is the dissolving of solid KBr in water. So this process is endothermic. Mungkin kamu, we don't have KBr ya. Yang dekat rumah kita tu sodium chloride ya. Garam makan tu is a sodium chloride. So kalau kita dissolvekan sodium chloride dalam air tu akan jadi rasa sejuk. So it is endothermic process. When KBr dissolve in water, the solution getting colder, meaning that the heat is absorbed from the water. Okay, burning natural gas, of course lah, kalau burning ni is exothermic process kan. Okay, so you just tulis je lah. Then cooking an egg, it is an endothermic. This one lagi susah. Kita rasa kalau masak tu panas kan, yang panas tu is surrounding. Telur tu sendiri dia absorb energy, tapi kita tak rasa sejuk sebab kita keep supply heat from the flame and from the hot pan. Okay, so cooking an egg is endothermic. This one kalau kita tengok kat sini kan, apa dia tunjuk ni. Okay, yang panas tu adalah frying pan, not the eggs ya. Tapi bila telur tu dia tak sempat nak sejuk sebab bila dia sejuk, panas daripada frying pan ni transfer to the eggs, so make it hot lagi ya. Okay, so frying an egg is actually endothermic. Decomposition of mercury oxide to mercury and oxygen, it is endothermic process because when we break the bond and forming a bond, heating mercury will break the bond between mercury and oxygen, and this require energy, so it is endothermic. Okay, then the last one is the melting of solid salt. Of course lah, nak melt is an endothermic process. Okay, itu je dulu. Nanti kita akan tengok
kita akan tengok calculation for this chapter.